ku biro bya Rayon Sport twahazindukiye mu by'ukuri kuko ku isaha y'isa 5 rwose nari mageze nje gukurikirana izo operation yiriwemo. Ubu tuvugana ni ku masaha rwose ashyira isaha y'isa 9 n'igice nibwo abasore bose uko ari batatu bamaze gushyira umukono ku masezerano. Hamanje myugariro Rushema Chris wasoje amasezerano muri Mukura, birangiye rero asinye amasezerano y'imyaka 2. Byabanje kugoranamo kuko amafaranga nyine Rayon Sport murabizi namwe no gukomaza, ariko byarangiye Rushema Chris asinye amasezerano y'imyaka 2. Undi nawe wari waje hano ni myugariro Serumogo ari amaze imyaka 2 muri Rayon, ariko yashyizeho indi 2 nayo arayongera. Uyu we rero twanaganiriye avuga yuko kuba Ombarenga yaragiye saratekereza ko ari umwanya mwiza wo gukaba. Nongeza amasezerano y'imyaka 2 muri nongeye gukinira Rayon Sport imyaka 2, kandi kubera Imana bizagenda neza. Yego, hanyuma message yawe ku bafana ba Rayon uyu mwaka Ombarenga mwari muhanganye yaragiye, ubu twizere none Serumogo ugiye kongera gukaba akaba yakongera no kuba umustata ubanza mu ikipe y'igihugu. So nyine umupira no gukompeta, ndizera ko ugukompeta kwanje niko kuzatanga image y'ibyo ibizaba mu minsi iri imbere. So ndumva rero kuba nasinye Rayon ngiye gukinira Rayon nkana na kompete, ubwo uzakompeta neza azaba umukandida. Yego, hanyuma uyu mwaka umutoza yarahindutse, mwari mwatajyanye na Robertinho na Rwakana waza kunyuramo, ubu ngubu ni Lotfi muramuzi amaze igihe muri championnat y'u Rwanda, nawe uramuzi yimazemo igihe. Ni umutoza utekereza ko cyangwa se uko ajya gubona imikinire ye ubona bizakorohera, ambition nize muri rusange muri kongera amasezerano bababwira ko none intego ari izihe n'uyu mwuka uri kuva mu bayobozi? Ibintu byose wigishijwe mu kibuga biterwa n'ubwo uko wabyigishijwe. Tekereza ko ibyo akina, ibyo bashaka ko abakinnyi bakina n'imikinire nayigisha, ndatekereza ko turi abakinnyi tugomba kubigenderaho kandi tugomba kubikora nk'uko yakabipanze. Ndumva ari ikintu we atekereza kandi n'umukinnyi aho aratekereza ibyo umutoza yamubwiye kugira ngo bimufashe kumva imikinire we ashaka. So ndumva rero tuzakorana neza kubera ko ni umuntu nabonye nawe ukunda tactique, kandi icyiza nuko iyo muri gukina tactique umukinnyi biramworohera cyane bijyanye nuko yipanga mu kibuga. Nyine navuga déplacement zo mu kibuga biramworohera kubera ko ubuzaho uhagarara, ubuzaho uko mwataka ibintu byose nk'ibyo. So ndumva tuzakorana neza. Serumogo, iyi sezo ishize ntabwo byagenze neza ku gikombe, iyi sezo abafana wabizeza ko igikombe kizaboneka? Ibintu byose no gutrying, urakomeza ugatrying kubera ko nimba uzi neza iyo ushaka gucuruza uwo mwaka ntucuruze bijyanye n'amafaranga wenda wateganyaga, ntucuruze ntabwo uhita ubireka kubera ko uwo mwaka utayabonye, urakomeza ugapushinga igihe wayaboneye ugacuruza. So ndumva rero ubwo ikijyanye n'ubucuruzi ubwo ntabwo twakibonye umwaka ushize, reka tugishaka uno munsi. Uyu mwaka murabizeza ko bizakunda? Bizakunda kubera ko ntabwo Rayon Sport ari kuya abakinnyi benshi, kandi nabo bongeyemo bafite icyo bazafasha Rayon. Ndumva tukira abakandida ku gikombe cy'uno mwaka, turacyara abakandida. Asante. Uramwumva ko ikiganiro nawe twagiranye yizeza avuga ati turi ari kubona aba ikipe ye arimo iri kwiyubaka neza. Ibyo byose rero akaba ari byo biriho, ariko nundi musore ni mushya nibwo ageze mu Rwanda, bamwita Tambe Gregoire. Ni umusore ukina hagati mu kibuga, akina kuri nimero 8, avuye mu ikipe ya Musongati, nawe yasinye amasezerano y'imyaka 2. Mu giswahili cyanjye gikeya rero cyo kwideburiya akaba twagerageje kuvuganaho gatoya, arambwira ati ni ikipe isanzwe irimo abarundi Barishari ba Power Play, yasanzwe ayizi. Avuga ati rwose mvuye muri Musongati, kandi amakuru twabashe kumenya nuko ari umwe mu basore mubeza muri kira gihugu, ndetse wageze n'umusaruro kuko biri kuvuga yuko yatsinze ibitego 9 atanga na assist 11 mu mwaka ushize w'imikino. Mimi naita Gloire Tambwe. Gloire Tambwe. Ndio. Unako Burundi, natoka timu ya Musongati. Musongati. Ndio. Unacheza wapi? Hapa nacheza Musongati, timu ya Musongati. Hapa ndio mimi nakuja ku timu ya Rayon Sport. Ndio. Miaka ngapi uliosinya? Hapa na sign miaka 2. Miaka 2. Ndio. Una position? Nacheza katikati, wit. Katikati wit. Ndio.
Kwa Rayon Sport ina Warundi wengi, ndio ina Richard, namuona ina Fapley. ndio. Ni timu gani? Nadhani hii season itakuwa timu nzuri paske tutaweka nguvu, si wote, nadhani vitu vitakuwa sawa. Ndio. Message yako kwa fans wa Rayon Sport? Na napatia wafani wa Rayon Sport, nawaambia wakue kalme, tutaweka nguvu, nadhani vitu vitakuwa sawa inshallah. Uyu musore rero Tambwe akaba yamaze gutereka umukono ku masezerano y'imyaka 2 yakinira Rayon Sport, ubwo nundi murundi nawe akaba ari ibyo ngibyo. Rayon Sport undi mukinnyi nawe itegereje ni Bigirimana Abedi ugomba kugera mu Rwanda mu cyumweru gitaha. Amakuru nayo namenye hano nuko Rayon Sport inamwoherereza itike kuwa mbere cyangwa se kuwa kabiri, ubundi we biteganyijwe ko azagera mu Rwanda ku munsi wo kuwa gatanu. Ubwo igihe ngiki abareyo nakabuza muzaba mwakira Biramahire Abedi. Ngayo nguko rero ni operation yose twe twageze hano kugira ngo tuyikurikirane. Muri kubona uburyo abasore baje n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Mukomeze kugira ibihe byiza cyane.